Ka jingja sya peniap jong wei rong ba banyak kali dak ba sya syok bat sya kerdam ha kibru ki ba ompat la ban itu hadu menta ubana ka senong terso hari boy district ya walati perteng ku ba syamping mengu kabala jaha ka mit jong ka ar poltrik uno pra arjar arpsan hajan ga kerdop lum khajana jong ka enhai hasilong bypass kabadang hap apa ka senong mau khanu kalapen perkhat ye ki babun ban le se ka don kadau ban shalanden Kidkhot jong keseng HNYF Northern Region rengkat bat ke jingkersan kidkhot na keseng sengkmi mentak singi gilalet ban ya kendu ya ki bor pulit ka ding paso police station ban bu ya ke jingkentu ban penstat ya ke jingthwet ya ki runar ki badon kti hakne ka kam Shushu nagalyang kidkhot jong keseng HNYF gilalet ru ban ya kendu ya ki nong tre jong ka kherdop lum khajana jong ka enhai ban wat jing tibru na ki CCTV footage bat temu ban kendu yo manager ketika toll gate Yodon kabari shalanden jong ketika jingja. Henry hang nepan namar ka jing ai daw jong manager. Baudon se jengai bat umla banwan hang ketika jeka bania kendu bat kidkhot jong keseng. Kidkhot jong keseng HNYF kila betha yagi kali ki balet ki bawan ban yait bet na ketika tolget klem dasiu khajana ladaw manager umla ban poi. Tang hadin katto kene porpat hadin bau manager ulayo khobor bagi kidkhot jong keseng kimsha ban lum khajana nagi kali ki balet ki bawan tang hadin khendiat por ulawan poi ketika jeka banya keren bagi dikhat jong keseng HNYF yagane ke kenuhun kinong ilam keseng HNYF lailam do general secretary keseng sengkmi uba teli bor swear hakiji dalang jong vice president keseng sengkmi uba Barnabas Mani kinong ilam na ribhoy kibakenthop ya uba hasting lengdo ubri president uba Alfred Malai ubri general secretary uba Robin Umba ubri vice president uba Don Roykshar ubri education secretary lembat kiwe kidikhat haba ai jingkran hadin kecing kendu ya ki bor pulit bat ki nong trei hapo ka jaka lum khajana jong ka enhai ki nong ilam jong seng gilong baga jingja ka long ka pang mensim bantip halor ka jinglong basniu jong ki tigirunar ki benut banle ye ki tigi kam bat ki ba omsyam la perkhat ya ka yeng ka sem jong kiwe bat bu da ka jing kentu ya ki bor sarkar ban penstat ya ki jing tokit bat ru ban ai ka jing penstom ya ki bale ya ki ne ka kam Jingja pelajar adalah putrik miet ada yang keseng dilawan bagi mi tapi ini betul jingja ya hadir nang tu hadir ke jingyo yang ke jingjor bat jing ut jingap tapi pahi yang masam di beliau pelajar yang kuat ini nak yang keseng dilawan mi dah keseng ban modien aku bayi dia berkene ke jingja aku bayi dia ber jingtok kit tu bulan Kawi ke bos kantor tu, pa nak kalian hi ke police department, kantor nak kalian ka di pasok police station. Laai kata ka assurance buat nilai iru, pa kejing mari ke jongki, aduh mentah kita ngelek ban wat kita ki beriu ke badan keti, ban sim ya kejing im jong. Ki paradok personal jong. Bos ngusi ke dai ke wei ba inong sim ya kata ka jing im. Jong paradok personal jong, jadi beriu ke ba jongi. Kai ke bos ngusi ini kalau ba Hoy, kajing long priu gidan be kiduna ke hitam. Ada dalam nuru ada pila punya niat ketian ya. Amal ya kai ke bangi i ba ya kai ke bangi yo ya kajing tep anak tu kemiet. Kadai ba jing ya jong kita kali nang thia. Apo ka jaka nomor keti ke jaka kadai ke surok. Kembali ke private property jong nuru. Ada pisang tu ba pikang ya kata ke surok. Bu ada kata ke sanbot kadai ke nuru tri. Andai hang tei lah yang daki takigak. Begitu beliau ke bawan aku tugas ni permi kata kajing hura-hura. Kadi beliau bawan mi nak ni katanya nang dengan ngentep dai na ai. Orang ngempat yo ai kata sisa. Mulai hadian ba ngila yo ai kendu ai kulit. Nak kalian kulit kila investigate apa ini buat. Kini kajing ja lawan nak buat target kila yo ai kata kasih CCTV footage. Buat kila i menu-menu badan mata tu. Buat nak kalian kulit kita kuat kita video amar kilalap kita ketuk kan ingut video ba dai nak kini kita ni ba nakaling kulit kidang yawat ba sila ong ba ngin sok thai masih sin hi bala sim hi ka embrio kana kaliang ka jumkiru
ka an hi kanom syai bat kan le hi ka badon kam ka ba ar ngai ku ble ya ka dor bar sinong dong sinong ma pedang ru ba kala dan sendak ban ngi mentak sengi dei ho ling ba ki kam ba kim la la ban kiar kim ban si ki la pha na ya ki nong elam dong ka seng samla sinong pada kaliang ka seng samla sinong dong ka sinong ma pedang ki lawan ban sendan nang ngi akan ikapur bat bila ai ngi ya kata ka kesan berpura pada kaliang ini ka tolgate ka badon hang ni ismu thu sai ba kani ka jingdon kani ka tolgate ka penmi ban ka jing huri hurah ya sian kini kita yogi bansawan dan sapa ka jing tho segi bor badai pan nomor kat kum ka jingdon kam hi guidelines ke balabu dan ba ka Ministry of Road and Transport kani ka tolgate ka 4 biang ban operate andai kini ki beliau ki suwan sini ban lum tang ka jana tang ban jit jing kamai para dok senam lagi para pat sik senam lajam ngi na kaliang ngi na kaliang kaseng ni ai ke jung play ban kong ki pulet bat ya kini ki nong dalam senong jong ka senong mau pedang kan tam yu presiden jong kaseng samla mau pedang ulong ba ula ai kata ka jung statement ru na kaliang ka jung ba lada dai hi ta ki brio ba dai na po senong ka thao jong senong mau pedang sele ek pada kam bat ulum uri hiru iki pada IT hi aku buat berikan ini cukup ban sekadar ya ka jing trailang tu kini ki produk senam demi bat ingat skam ba lemba ka jing ya nanti tong kebor ka ai sian kini ki beliau kan sayo ban syakem no ngin suspek adu mata kadai ke jing rira kadai bermi ba nak tingkat tolgate ya hadi nang tu sisian ba pipenya kan kono ka gien di bendon kita ke supervisor ki ban supervise ya kini ki beliau ki baterai ni nai perempuan mengi amdan mana-mana akan tu bentuk ai ban bu tang kita kena ban bin nyelum tang kajana babu ni balum ni kena gini gitu banaba tina kalian ngi haba ubriu nong supervisor kani ya kani ka benta amdan ada mi kan kono kucing ya kan kono kucing hura kita ubriu ban supervisor kini kuno ban trikam kuno ban kendan andai kan mi berla ka jing sim tabu lagi kali ki bayak nang ni tina kalian ngi la tau ubriu bapek ya kani ka tolgate ni amdan bawa hapan supervise teman tu ayu penyak dah kini ki sipai ki badan apa madan simba pilek kena rekam lek kata kanong rem dan pilek tengta kata ka an ka kanun kebaya hap ba penlum kita ki kajana om ba pensuan ni pensiang penlum kat pemon penyak kat pemon mar haduk manta tentang pendapat baik kini ki nong lek nang wan kentep kat nu ka baitol kat nu ki hap ban siau kemudian kentep ya ka ai ba maki ai kata ki hap ai mabubun hing ni na duk mana kemudian kata ka receipt ko ki ai sim su ai bi sam tu lah biang dia nak kata-kata ni pensange hadin kajing pensange kajong ni tu ni supervisor usawan mi hadin ya hadin bang ilayo banyak keren ilayo banyak terjemut ya ka ai ke statement hi ke ba ulak pelat ba kajing keren dong ini manager ba dan hang ni apa akan ke tolgate ulong ba men hak tu kes ni nomor utu kena kepala klat ulaja ya kefuan apa kajing ya huri-hurah tu kes ni apa waktu kajing kecaka ba ya kaca kai nakaliang jong ni manager supervisor ulong ba katuka phone lawan ai da way lokal baterai hang ni apa tolgate lawan mensamet bat kata ka phone du kadang don hang ni apa ka oke ka tolgate nakaliang pulit ikil oh ya kata bat sale ai ka i ke badam sahi kalong bai nakaliang sang hi jong ni kwa ba tata don hi kanu kanu benta apa ya tengku hi para dok prasnam semua bah penyak sudah ketir nomor yo kita bah ketua ski itu beliau bah wan menmi ura tadi apa macam syok kau yang sisi ni beliau bola syok kau yang dan tu tak kecil beliau tu boleh balik ada mon nomor langsung hanga semua limba ketua syok kau yang dan ni kuat bah lada long kepala hantam itu beliau kita syong kam hang ni betul giat jale bankiar nak paham kadi nomor bah sisin hiba pila sim ke tu bentar kami kajeng tulma mapun su kai ke pilih kami dah kawi ke dorpan penpa tamula penjak burom yang ni kecak beliau ke borok boy sien pat ibu maham dan para dok pasnami gitu pas ngomha nang ni sekuat buat membelian su akan kantam apa kerja company ada don ngono bentar apa pila ban su ya keren dak ketin ya keren buat ada kinu brio ke badan bentah akan ni kekam kepala sim hi hadu ya kejung brio nomor tu brio di way kamai ka yang kesam kejung
Hadin ke jingdu tung tu pria manu ban pet ya kayang kasam. Pat kitu gi badan mentah sa hakaning kakam sumpa papenwan ladino papen serandar ada ngilap lingba ke jing tokit dong kidkot dong ka chonai ngin sale apa de ka badong.